ngabhejwa ngumfana engibambe ngithakatha engithola nginqunu ngisegcekeni lomuzi ephuma etshalweni edakiwe ebusuku ngabo-12 wathi ngibiza abantu njengamanje kathi yima ingane yami ngingenza noba yini ingane yami ngenza noba yini uthini gogo uthi noba yini ngathi noba yini ingane yami noba yini msukulu wathi ngifuna ingquza-ke nginika ingquza ngiyibhebhe manje ngathi hawu ngane yami ngingakunika noba ngu-500 okungcono noba 1,000 wathi angifuni imali wathi umfana ngifuna ukuzwa ukuthi ukubhebha umthakathi kunjani ngathi kulungile-ke ngane yami kulungile ithathe ingquza yangibhebhi ingane ipipi likhulu lisho ligcwale yamnandi ingane wachama ngachama yimini ezesengiyibamba uthakatha ngakugcina ngelo langa angithakatha mengibe nqunu umsila wempisi phela uthunyisa ungaphandle ube soyaphosa enzele ukwazi ukungena kahle belele bonke yithi hayi awuthi ndidestroy yonke lento la ekhaya awuthi vend boshe la eminyango kuphumela obala-ke ugogo zingane zakwethu-ke owagilwa umfana-ke zingane zakwethu-ke ke udaba lwakhe-ke lushaqise kabaningi-ke ngane zakwethu-ke lapho-ke esho ukuthi-ke hayi cha impela umfana wamuthinta zingane zakwethu uzuyasho-ke naye ukuthi wagcinezwa kumnandi. Mina-ke nawe bengathanda sihlangana kwi-comment section sizuvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko. Sikuphathele ezishisayo hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.